بله تماشاوان هجا اف دمک جالی موسکو تهران و گلک حوتین داین کوپی وندین دناف بینا انقره و شام ایده جی آسایی ببین بیبوی آوائی هف دیتنین چار آلی لدار بکوین انفت گرنوی مجاره اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستان سوریه نزار موسا جی ویانا پایتخت نمسای لگل منه سلاف بوته که نزار كيك نزار نها قالك حولتي دان طيبتي جالي موسكو وطهران و كور رواتيك لرجيم سوريا دا أصلا نافنتوي دا جي بيكرن تركيا جي تيخوستنكو وكشينن في ماسي نرخاندنا دا دوي درباري دا دست بكي دا بكر سلاف ورئيس كاك جمال اشترى جوش تماشفاني برومت رجي شخوای یعنی ام تفزانن کریزا وڵاتی سووری کریزە کە بڕاستی بەردەوام زێدەی ئەم بێژم 12-13 ساڵە هەتەوەکەنها بۆ کرێزەکە ناف دەوڵەتی لێ مخابن و ئەم دەبینن تەفلی ئەف تشتێک و چێ دەبن و ئەف کریزن سەرەکە یەک و ناف دەوڵەتی چێ دەبن ئیدی تێ خویاکردن وەکو کریزەکە نەسەرەکە فتشتا ئیرۆ ئەم دەبینن یعنیان هاش عالی وەکو تەژی ئانی زمان وەگەرانە تێکلیا برێجیمە سووری را بەردەوامە ژ ئالیکی دیدەژی ئیرۆ بەلکی مەحەمووکەژی خوند و مەدەیت مەسائلێن ئەڤ هەڤپەیمانیین بە ئاستەکە هێ بلندتر چێبوون دناڤەرە ئەم بێژن هەردوو محورên سەرەکەی یەک و بێ سەرڤا کریزە لەڤ نەهاتنە چلۆ ئەم بێژن دە ئالیە ئیقلیمیدا سعودی و ئەیرانی یعنی ئەواژی ئەڤ هەڤپەیمانیە کە دەستپێکی دەست پێکردن و ئەم بێژن دو هەیڤا و سێ هەیڤا و بەرین هاژی برەنگێ سیەمین برێڤە دەبن و گەهانە ئەم بێژن مژارنە و سەر لەڤکردن دە ئالێکی دەستپێکیدا و ڕاگەهاندن چی تەڤلی ئەم بێنە زمان یعنی تەنێ ئەزڤێژ ولۆ گرنگیە بدمێدا تەڤلی دوێ هەڤپەیمانیا وا دەژی وارن سیاسی نەهاتە بەحثکردن بەلکی تەکەزیل سەر وارێ ئەم بێژن ئابووری و دیبلۆماسی و ڤەگەڕاندنا ئەم بێژن بالیۆزا وا هاتەکردن لێ دوارێ سیاسیدا ئەس باوەرم ئەوژی گرێدایە بە کریزا گشتی بە یا ناودەوڵەتی دەیە و ئەم ئیرۆ دەبینن هێهنێکی دووربوون ناڤبەراوێدا هەیە ئەڤ ژ ئالیکی ژ ئالیکی دیدەژی یعنی ئیرۆ کریزا سەرەکە شخۆ لەڤێ دەرێ لڤیێنایە ئەڤ دەراک و ئەس ژێت ئاغەفم گفتوگۆن هەنەد ناڤبەرا ئەم بێژن غەربێ و ئەمریکیا و هەروەها ئەیرانیە دەژی ئەوژی باندۆرا وێ و نەلەڤکردنا دوی ئالیدە باندۆرەکە گەلەکی مەزن سەرڤاک vê کریزا ناودەوڵەتی هەیە و ئەم بەحسێتکن فحەتاوەکن هاک و نەکهانە تو ئەنجامە و ئەم دەبینن ژ ئالیکی دەژی ئێریشنە ئەمریکی هەنا و تێ سەر ڕاگەاندنێ و گەلەکی ئەم دەبینن و ئەمریکی یعنی دووارەکی دەنە ئیدی گەف و ئێریشال ئەیرانێتکن و وێ تۆمەتبار دەکەن و ئەم بێژن یۆرانیۆمال جەم وێ نسبات تەخسیباوێ نێزیکی سەرێ سەدی هەشتێ وەک و تەنێ مایە هەندێک ژێرە دەکاربێ ئەم بێژن ئیدی مەترسیکە مەزن دەڤەری چێ ببێ فیا ئەس دخوازم بێژم دوی واریدا یعنی گەلێک کریزە سەرەکەیە کۆمە ئانی زمان دوی واریدەژی ڕۆلەکە دیژی یعنی هەیە ئەفعالین ئیقلیمیەن هەم بەحسێ یعنی ها نێزیبوونەک هاتە چێکرد عالی ئەم بێژن ڕوو سعودی وەکو ئەم بێژن ئیرۆ سەرکێشێن وڵاتێن عەرەبیە یەک و ئەو بووە دەوڵەتەکە ناڤەڕۆکی دەڤەرێ و وێ تێ دەستپێکردن و هینێکی تەوازونات وەرنە سەر هەڤ كي نزار نها كي نزار 12 سال بسر يعني هم بيجن شورشا سوريا بدر باست قالوا بشتي 12 سالان انها او شورش دربيه كي دخا جبركو ولاتين عربي تركيا دخوازن باوايكي روا فرمي لقل رجيما اسد بسر ميزكي ئەف مەسەلە ڤەگەڕانە تێکلیە بڕێجیمە سووریدا ئەس باوەرم ئەس دیسە تەکەزیل سەر دەکەم و ئیرۆ سعودی ئەو vێدرابن و هەنێکی هەر کەس ئیرۆ ژڤا هێزە ناودەوڵەتی ji bercewendiyê xwe dest pê dike یعنی çi سعودiyê îro em dibînin ji alîkî de serokatiya wiyan û mentalîteta wiyan û ya ku em bêjin îro nêzîkbûnekê li aliyê Rûsa dibînin û hinekî dixwaze bi tewazunekê siyasetê bike ya dî
ev jî dibe ji bercewendiyê xwe dest pê dike û hinekî em bêjin serpereştiya va guftûgoya dike ku em dibînin îro dergeh tê vekirin ji aliyê welatên erebî û xêrî erebî jî di nêzik de tê vekirin ku hinekî têkilî rejîma Sûrî re wernekirin piştî em bêjin hincet jî ji ware çêbûn ev erdheja û berî demekê çêbû ku di warê însanî de rê hatine vekirin belkî rejîma Sûrî ji xwe ev jî sûd jê wergirt û istiqlal kir. Ya dî mesela derb heke em bêjin şoreşa Sûrî an miletê Sûrî an Sûriya bi tevavetî hate dan ez tekeziyê ser dikim di wê baweriyê de me jî derb ji roja roj de lê hatiye danîtin ew jî sedemê wê hene sedemê wê hin em bêjin opozîsyon bi xwe hê bi wê rolê nerabûye ew rola ku em bêjin ne xwe û ne xelkê di warê ser erdê de pêk hat heye hinekî rola giring nelîstiye û em bêjin siyaseteka navdewletî hê tê de nelîstiye û ji aliyê jî rejîma Sûrî îro hevalên wê viyên pişta wê îro bêhtir xwe di ber de madî dikin û teebênin û ev jî dibe dergeha ku îro em bêjin ev zêde û 12-13 sala ji vê şoreşa Sûrî ji vê krîza sereke ya li deverê ya ku bi rê ve diçe ya ku çareseriyê nêzik jê re nayêne xuyakirin petbaweriyam de hinekî çilo miletê Sûrî jî teebî belê کێکێ نیزار من دixwest ez bizanibim yanî niha rastiyek li ser erdê heye bi taybetî Rojavayê Kurdistanê mesela Amerîka li vir e hereketa Kurdî jî gelo xwe amade dike ji vê rewşa nûê ku rû dide li Sûriyeyê heziriyê xwe dike li vê derbarê de ger nirxandina te bike. Belê kak Cemal baweriyam de giringiya vê pirsêtê ji wî walî ku îro pêkhatê Kurd ew jî beşek ji em bêjin ji mesela Sûrî bi tevavetiye û ji hebûna pêkhatiya Sûrî de wekû pêkhatekî sereke. Îro ji destpêkê heta weke niha 12-13 sal îro beşê sereke ji Kurda xwe di nav opozîsyonê de dît û beşekî em bêjin dî jî kete nav ecendatê duwelî de û bi rastî jî xwe wekû hinekî daxuyakirin ku em bêjin tarafê siyayê lê hingî bêhtir di ecendatê kesên ku te'de welatiyên Sûrî û di nav wan de jî pêkhatiyê Kurd dekir lê di baweriya min de ew ê em bêjin çê peyê de û çê em bêjin piştî wê jî ev rêveberiya ku li ser ava kirin di baweriya min de ez tim jî dibêjim kur nerîna xwe çi siyaseta derve cem nebû û pêş ve nebirin tenê me Encûmena Neştîmaniyê Kurdî û hêzên ji derve û hinekî ew hebûna wan di nav vê opozîsyonê di nav vê muarazê de hinekî siyaseta derve bûne parçek siyaseta derve ya opozîsyona Sûrî ku nûneratiya wê dike û di baweriya min de wê bandorê li Kurdê Sûrî jî bike û em bêjin li hebûna wê wekû pêkhatek ku îro ma barê ku tê xwestin wê nebe serî di vê merhelayê. Belê spasiya te dikim kêkê Nîzar Musa endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriye ji Viyenal gelmek. Li nexweşxaneya Bircîla Ebûzebî hejmarek ji qurbaniyên erdhêja Bakurê Sûriyê têne çareserkirin li gor berpirs û bijîşkên nexweşxaneyê destpêka erdhêjê de tîmên wan pêşwazî li qurbaniyên Sûriyê kirin û xizmetguzariyên bijîşkî jî ji wan re pêşkeş kirin. Niha li nexweşxaneyê ew qurbanî dibin çavdêriya bijîşkan de ne rewşa wan jî bi berdewamî tê şopat.